lagi perubahan bila menggunakan pasukan kafir hadir darat siapa yang bertenaga dicabut persilih sehingga di perubahan bila menggunakan pasukan kafir hadir darat siapa yang bertenaga maulaya sal biwasan daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli maulaya sal biwasan daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli mina jumita hanamatu mel patal bega telam dada di pasar unta kisau Tuhan pelindung Nabi Ba'amala Nabi Jemita Hanamatu Lubatan bingung dalam dada Jika salun tagi sa'uga Tuhan pelindung Nabi Ba'amala Maulaya salli wa sallin daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Syahruka Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Allah nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Allah nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman raja yang terkaya naik dalam dunia dan jambaan kendaraan angan si agro di bawah lalu kadungan si daman gunyan di datang jirana kedahaga Tuhan kuasa Tuhan lebilia Allah leko yang kuasa Allah sikati dua laksa beribe Nabi yang bernyata Allah panduk agam tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Allah nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Allah nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sakir di nabi ayub tubuh ular tajuhan benda sesara Raya mandung dibenci istri yang tari mandung gadi lupa Namun ketuhan si dragam hana lalang titip ketika Malam kademan mandung neserah Rabbako yang kuasa Allah sikati dua laksa beribe Nabi yang bernyata Allah mandung agam tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Allah nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Allah nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah suara Nabi Daud kemawatan berbangsaan manusia Hubud hanangan Pewakrikan si bungsu Dan si gitar dengan biala Ria yang tengah Bilik hubud hanjadah Lisi atu laju Yang tengah tan Bilik hubud hanjadah Lisi atu laju Allah sikati dua laksa peribe Nabi yang bernyata Allah mandung agam tanda
mujizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah perintah Tuhan segala lemah dalam lumpan yusi ada daya. Nabi Ibrahim putra Hanan tangga singa atau lusa. Rupa di Nabi Yusuf cahaya muka bersambul purnama. Rakyatku sayang pandang ke sini badan ku binhat terasa. Allah singkat dua laksa. Allah madu padam tanda mujizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah Nabi Sulaiman raja yang terkaya dalam bela watan berjam dengan kendaraan angan siat di bawah. Lalakan di bagi daman dengan binatang tidak berdahaba. Dengan kuasa Tuhan negeri Allah lekau yang kuasa. Allah singkat dua laksa kerja Nabi yang berpernyata. Allah manduk agam tanda rambut letan macam berbaga-baga terja berangkajan bayangkan di dalam urabahumanya. Allahu Allah Allah Allahu khaliquna Allahu Allah Allah Allahu razikuna merata daunang rasyad ka'awad awan berbayang nangrawan asabab kenang tawal leba Tuhan di masa belakang dicampur pemam rijang ada yang bandar hebat dengan bagai di jiwa ubataran taran laju cipta. Allahu Allah Allah Allahu khaliquna Allahu Allah Allah Allahu razikuna Allahu Allah Allah Allahu khaliquna Allahu Allah Allah Allahu razikuna. Sifat Nabi berada Tuhan letak macam berbaga-baga watan berangkajan bayangkan di dalam urabah yang menentang dengan rekan remang badan indahan badan kaya tudang di jalan di jalan di muwacara. Allahu Allah Allah Allahu khaliquna Allahu Allah Allah Allahu razikuna Allahu Allah Allah Allahu khaliquna Allahu Allah Allah Allahu razikuna. Bukan Sayyidina Allah Nabi bergendang tanda perang bersitafir tujuh kaharaman buat hijrah Nabi perang badar masalah perang Yahudi kafir kadim himpun kadir gemuji kepung Nabi. Allah Nabi maju dalam perang berjang takusi kafir hamba jalan lakuan gerang sang betanya meleh berkan maju dalam perang adu kuda berpasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi bergendang tanda perang bersikafir ketujuh Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masalah perang Yahudi kafir kadim himpun kadim
gemeji kepung Nabi Allah Ali bin Abi Thalib diangkat pahlawan tiga hadapan dengan Zulfikar Penari segala sentuh kafir kata dia sekarang pakaian dan pangsat bukan Sayyidina Ali Allah Nabi rayu gendam tanda perang bersih kafir 17 Ramadan 200 Hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi kafir kaji mengimpun kaji gemeji kepung Nabi Allah nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sinar putih bangkit tapi oleh gemeji tapi berkumandang bendera orang Islam jihad Ba'il ba'asaymuna Ba'il ba'asaymuna Paling-paling ulu bentuk Pembekalan di langga paling-paling akai urut hadir ke ulama hadapina yang berhakar dijad kalendum ulama kadang nyankan bije urut ba'il ba'asaymuna ba'il ba'asaymuna dengar haibat lemper ingat berlentat dengan ulama negeri upat beralamat kena celaka kehabanyo judhannamat sabosan pretumam watetubuh kasekarat han selamat iman lam dada paling ulu bentuk bembekalan di langga paling akai urut hadir ke ulama hadapina yang berkat dijad kalendung ulama kadang nyankan bije urut ba'il ba'asaymuna ba'il ba'asaymuna akhir masa kiamat la ummat puji ulama lam hadis Nabi peringat le alamat Tuhan bibana yang kufur Nabi peringat gadoh berkat bahu serang kami tanah rata tempat